clear tu te chibai le vekole tun chum kan video a chuan Mizoram Sarkar Hnuaya Hnaruak hrang dil theite kan en ho le dona ni MPSC chuan Mizoram Civil Service post somthum le pathum ala le dona MCS som le panga MPS pariat MFNAS pahni MIS pariat ala dona avain post somthum le pathum ani dona ni hlo hi pay level 10 singa sangruk le za tanga noi khat sing hi sangli le zanga inkar ani dona graduate pass chin computer certificate triple C CCAM o DCAM o aeng mo ber pakhat nei tan khan adil thei dona dil tu chukum somni pakhat atanga somthum panga inkar ani turani a STSC tan kum somli thlengai hnatham na om dona ni nalak dan tura hian prelims mains le personal interview malak turani a prelims exam a hian MCQ vek ani dona ni paper 1 le paper 2 awmanga paper 1 hian in mark zahni paper 2 hian mark zahni apu dona ni paper 1 general studies hian in mark zahni apuanga paper 2 aptitude test hian mark zahni apuanga MCQ vek ani dona ni paper 1b ka hian in cut off mark om lova paper 2 a hian in 33% qualifying mark cut off mark om dona ni prelims mark hi final merit lisa chiartel ani don lova mains exam nan tlinnan khan atok ani ti kha hriat turani mains exam b ka hian essay type question ani don ani kumina hian optional subject kumdanga om thin kha kumina chuan ti bo ani to don ani ti chuan mains exam a hian in paper pasari om dona general english mark zahni somnga hei hi merit lisa khan final merit lisa hian mark zahni somnga hi chiartel ani don lawani general essay mark zahni somnga general studies mark zahni somnga general studies 2 zahni somnga general studies 3 zahni somnga general studies 4 zahni somnga general studies 5 zahni somnga te ani don ani chuanin avai hianin mark sangkhat le zanga ani don ani tin personal interview mark zahni somni le panga om don bokani personal interview tura ko tur za thi anila MPSC rules ang chuanin post som aya tam vacancy a chuanin into 2 kha ani don ani alet ni zel khan puntir turani chu 2 into post vacancy chu 2 into 33 ani anga mi somruk le paruk kha personal interview turin an ko don ti na ni dil dan tur anila MPSC online portal mpsconline.mizoram.gov.in atangin online apply turani a last day chu July ni somle pakwa thleng ani dorani pahnina National Health Missions Mizoram Hnuaya contract basis in heng na tehila kani dona medical officer MO post pasari state leprosy consultant pakhat audiologist pakhat social worker pakhat executive assistant pakhat staff nurse pali district PPM coordinator pakhat lab technician pali district data manager pakhat instruction for hearing children pakhat counselor pakhat data entry operator DO post pakhat ania chuania vain post somni le pali arwakani hlo chungchang en leila medical officer MO hianin singa ahlonga tin additional incentive angkha omdon bokani state leprosy consultant po hianin singa hlonga audiologist singthum social worker singhi sanga executive assistant singni staff nurse singkha sangkwa zare somli panga district PPM coordinator singkha sangkwa lab technician singkha sangriat district data manager singkha sangriat instruction for hearing children singkha sanga counselor singkha sanga data entry operator DO singkha sanga te ani donani Hnaruak hi atam tham dewa video sei dona wangin posting na munte thiam na ngai te le document ngai te chu advertisement a kan chiang zokin kan lo endon nia advertisement download theina link chu video description a hian awma kan lo download mai don nia deal dan tour application form hi RCH section NHM National Health Mission Office din thar aizola lak chu the ania chu ba ka chuanin NHM website www.nhmmizoram.org a khan download thei ani bokani form download theina link chu video description a tho hian a link kada kan lo download mai don nia last day chu July nili sangni somni le panga thleng ani dona NHM office din thar aizola chengza kengin submit tur ani donani written le personal interview hun tur chu line share tir le anianga share fia du nei chuan a form lak chuan hmuna office muna khanin zo fia thei ani donani pathumna chuan Rural Development and Administration Department Hnuaya Group D Provisional Employee Post som lak ani dona
posting na hmun hi tlabung RD block sangau RD block siha RD block lungsen RD block khobung RD block DRDO khozol DRDO hnathial ngopa RD block DRDO saitual DRDO kolasi pa te ani donani lohi thakata singkha sangkha zakwale somkwa ani dona kan soichinangin PE provisional employee kan ti te hi kumsari kumriat tho hnuwa nge na chance omang chi khania a nge huna chuanin pay level 1 singkha sangsari le zali atanga singthum sangret le zaruk kha an hlo thei donani class 8 pass kumsom pariat atanga somthum panga inkar ta na dil theinga STSC tan kumsom li thlengai hathiamna awm donani deal du tan dil form hi www.rd.mizoram.gov.in atangin online in download thei ania download link chu video description a po hian awma kan lo download don nia tin Directorate of Rural Development Department Office Chan Maria Izola form hi lak chhuat thei ani bokani hemi hmuna vek hianin deal na form hi submit le turani last day chu July ni som le paruk ani yang group D na hi interview malak turania interview nei na hmun le hun tu chu department website ama khan anon ta lang le dorani palina chuan Commerce and Industries Department maya District Resource Person DPR post somni le pahni anla dona district tina post pahni thau arwakani class 12 pass in computer certificate triple C tal nei angai dona experience nei te du sak ani dona ni advertisement a khan a requirement experience ngai te chipchiar takin a inziaka kan lo bi chiang don nia hlo hi loan sanction hlo tlindana zerin commission based in hlo hi pek turania loan sanction pakhat a khanin cheng sing ni zel kha an hlo donani loan sanction kan nga chuan hlo hi atam mai donani rechiang dutan advertisement download thein video description a khan link kada kano download don nia pangana chuan LAD department noya state coordinator finance and account SPMU post pakhat arwaka hlo hi singa sangruk le za thlatin ani donani MCOM tin Mizoram Middle School standard chin thiam tan adil thenga computer certificate nei angai bokani experience hi 2 years in finance and accounting khatiang thiam nei te tan khan adil thei donani deal du te tan application form hi LAD department website ta online in download thei ani a tunlai hian Mizoram Sarkar department website te upgrade le thom thatna tho me kani wangin department website tam tak lu thei lawina oma ni thum hnuwa chuan thatakin website te hi a function le thei tura beisei ani website thatuna LAD website khakan lo tlo don nia last day chu June ni som thum sang ni som ni panga thleng ani don ani